unendoda enkulu ke la studio, so he goes by many names and I don't want to cross the wires, otherwise angangishaya lightning very fast. Bantu bafuna kuphumelela, bantu bafuna into le fast, sishawe isikhathi. Akusho ukuthi imithi beyingasebenzi. But bantu bafuna into le fast, bafuna into yanamuhla. Yes. Microwave success. Yeah. Bafuna plug and play. Yeah. Hayi uphethe ilwane ezithusayo ngithi ngiyabheka kunabantu bayakhuluma lapana wetla amanzi ngapha ngayi kunendwangu ngayi kunesipoko kunelinye ikhehla lokho libhizi hey ngithi kanti kwenzakalani. Yeah, nasikhuluma ngetilwane ke sithifake tonke izinto letikhona njengetinyoka tikhona lapha ekhaya bese kuyabuya futhi kuba nemikhovi into letikhona lapha ekhaya bese kuba khona bomantindane botokoloshi. Yes, into letikhona leto bathi athi befikile batibona live. Nasikhuluma ngamadoda lamafishane befikile abantu sibanike live into utendeke babone abantu indisebenta njengoba ngike ngikhipha lama amavideo ukuthi asiqali ngekuthatha imali nasikunika indoda lamafishane sicala ngoba siyitest iperform eqala kungikhona ubhadala. Yeah, uzophethe into enzima lamakhehla kukhuluma wona lapha lento uzithathaphi wena. Letino leti ngithatha kulamanye mave lengingawabita ngeke ngiwabite mhlawumbe ngoba ngase ngibulayela bonke baphela this is business. Angeke ngilayele bonke abantu ukuthi abaye kwenza ngani. Yes, so but nje ngwala ngalanza phesheya kwahanjwa kakhulu impela. Kwathi nakulandwa letinto tifika ke spiritual la. Ngoba njengoba ngisho ngisi lathi kuthi khona tiyakhona kuhamba nangebhanoyi. And bathi sinomkhuba lezinto lezi kwaphambana wethu sibhebha abantwana zishaye yonke into shaya inkawuza nendoda yalahla iside bashama ntanyulu. Kujabula kwathi kuyavunyelwana. Uhamba phezulu le ngifuna uyehlise kancane abantu abayi-understand ukuthi kusekujatshulwe nambileni setown njani. Athi ke nginikethe noma lesithwalo lesitawulala nje nami acabange ukuthi yena mhlawumbe itawulala naye ebusuku kuphela lena akusiso sonke isikhathi la ikhani kwakhona ebusuku ifana nemuntu itawucela no anytime but nje lokho lotaba ukufuna kutabe kwendela. I'm not akiswasifa la kaSuthu. I'm not selling a pig. Akirokisa iqulubi ngithengisa into yangempela. So kuyakhona kuba kugatsa lo muntu kuhambe naye kumprotect uthi ke lo mnye ngoba uthi kungaka utayivikela njani isibhamu iAK47 ku strong kakhulu le yanto kuyakhona convince umuntu ukuthi abone into le kube angathi udala kuwa angasakubona phezona ke ihlukile ke manje because ngiyazi ukuthi kukhona abantu ukuthi lihodo la lana bakhuluma ngeinyoka bakhulume ngaleyo kulalana nabafana bakhulume ngani le inhlobo zakhona zale sithwalo sokuqala lesincane uthiwa luhlanga lwemali. Leyo akusisiso sithwalo esathi kusiphakamiso ngoba kona kunamgomo ngoba nasikhuluma ngekuthwala sikhuluma ngento leseyitawuba nemgomo noma ke leseyitawuba nekuthi utawuphila kanje angeke usaba normal uthi uyathi ukuthi noma ngathiwa utothwala ngenyoka nase ikhamisa inyoka sithi ngena la khathi utawuphindise uphume ungalende iliphutha bese uthi inyoka usaba le risk ekungena ekhathi ukuthi awuphindze uphume ngoba lapha nase ikhamisa seyivula so yesaba lokungena kanisivumelene ukuthi lo takubona le nalokhu tawukhulunywa le ngicela ukuthi ukwende njoba kunjani ngeke uzuphindze uphile. So ubulawa ubani manje? Utawubulawa ngale information uyitholile because the information is very dangerous. Bani labethwele abaqoqi ngekwethwala kwabo. Bona abantu abala singaloku sihamba nabantu bayasinda kanti babhizi labasithwalele emurdu. So masikhuluma ke ngaloma tavern khuluma ngesithwalo la lesenda ukuthi umuntu ancane ome nizwile ke uDrankard ukuthi nayi lo ma tavern la kunento egijimayo la lesehlukana ke kabili ke sithwalo selisonto ukuthi ufuna iprofesi noma ufuna idemonstration ufuna kudemonstrate kuphela. Iprofesi le ukuthi ngibiza inamba ne? Yes ubiza amagama ubiza inamba yes. Akusafuneka athi Jesus ufuna athi Jesus kube khona but la ayi twister khona but icongregation ingeva ukuthi so uyi twisting. The gates of hell shall never prevail.